Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza. Naye makuru agezweho. Ingabo za Kongo zatangiye guhungira mu Rwanda. Muri aya makuru kandi turareba uko ibintu byifashe Goma no ku mupaka w'u Rwanda. Abatuye mu murenge wa Rubavu basabwe kwitwararika. Mu karere ka Muhanga ho umuturage arashinja mugenzi we kumugurisha inzu iri mu ngwate. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba bagiye guhura bafata umwanzuro ku kibazo cy'intambara kugeza ubu yamaze gushyira umujyi wa Goma mu biganza bya M23. Na mu gihugu cya Komore President Azali Assoumani arahakana gushaka kuzasigira ubutegetsi umuhungu. Muri Korea y'Epfo Yone wahoze ari president arashinjwa kwigomeka. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Duhere kuri inkuru ivuga ko abasirikare ba FARDC bakomeje guhungira mu Rwanda. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu mbere bamwe mu basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batsinzwe n'umutwe wa M23 bambutse umupaka bakubuhungiro mu Rwanda. Bibaye nyuma y'uko barwanya M23 bigaruriye Goma, ubuyobozi bw'uyu mujyi n'ubw'intara Kivu y'Amajyaruguru bugahungira muri Bukavu bukoresheje ubwato. Bamwe mu basirikare ba leta bari muri uyu mujyi bahisemo kwishyikiriza M23 bamburwa intwaro, abandi bahungira mu Rwanda. Abahungiye mu Rwanda bakiriwe mu karere ka Rubavu, inzego z'umutekano zigenzura ko nta ntwaro bafite. Abarenga 20 binjiye ku mupaka bitwaje imbunda zirimo n'amasasu bazishyikiriza ingabo z'u Rwanda. Kugeza ubu M23 iri kugenzura umujyi wa Goma yatangaje ko ikirere cyawo gifunze ndetse ibikorwa byose bibera mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahagaze. Uyu mutwe kandi wasabye abatuye mu mujyi gutekana kuko kubohora umujyi byagezweho neza kandi ibintu bikaba biri ku murongo. Aba basirikare ba Kongo bahunze bambaye impuzankano z'igisirikare cya FARDC ndetse bamwe bambaye imyenda isanzwe, bikaba bikekwa ko ari abawazalendo ku maso, bakaba bagaragara ko bafite umunaniro mwinshi cyane. Abanyamakuru bakorera i Goma baravuga ko imirwano mu mujyi wa Goma yakajije umurego ndetse amasasa ari kumvikana hafi cyane y'umupaka w'u Rwanda, cyakora ingabo z'u Rwanda ziri maso. Hari amakuru avuga ko ari namwe mu masasu yakomeje kugwa i Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda. Amakuru aravuga ko ibikorwa bimwe byo mu mujyi wa Rubavu nk'amashuri byatangiye gufunga hikangwa ibisasu byakomeretsa abanyeshuri. M23 irasaba ibiganiro na leta ya Kongo kandi ikavuga ko niba bidakozwe izakomeza urugamba ihanganyemo n'ingabo za leta. Amakuru atandukanye rero aremeza ko ibice byinshi by'umujyi wa Goma kuri ubu bigenzurwa n'umutwe wa M23. Uyu mutwe watangaje ko uyu mujyi wamaze gufatwa, hakaba habonetse n'amashusho y'abarwanyi bawo bawinjiramo. Bamwe mu batuye i Goma bavuganye na BBC gahuza miryango dukesha inkuru baravuga ko ibice by'amajyaruguru y'umujyi hafi ya byose bigenzurwa na M23. Umutwe umuryango w'abibumbye uvuga ko ufashwa n'u Rwanda ariko iby'ubutegetsi bw'u Rwanda buhakana. Kugeza ubu nibizwi neza niba ikibuga cy'indege cya Goma kigenzurwa na M23, ariko mu gitondo cyo kuri uyu mbere amashusho amwe namwe yerekanye abantu barimo gusahura ububiko bwa kiriya kibuga. Ibi bishobora gusobanura ko kitarinzwe n'igisirikare nubwo bitazwi neza niba M23 nayo irimo kukigenzura. Nubwo yari tarafata iki kibuga cy'indege ku munsi w'ejo ku cyumweru nimugoroba, M23 yatangaje ko iki kibuga cy'indege gifunzwe kuko uyu mutwe wari wageze mu bice byo hafi aho washoboraga kurasa indege yari yo yose yakigwaho cyangwa yagihagurukaho. Andi mashusho arerekana abarwanyi ba M23 bakirwa n'abaturage mu gace ka Majengo kari hafi y'ikibuga cy'indege. Mogoma, umusozi muto uri mu mujyi ku kiyaga cya Kivu, bivugwa ko ari nawo uyu mujyi ukuraho izina, n'ikigo cya gisirikare cya Katindo kitari kure cyane ya Mogoma, ni hamwe mu hantu h'ingenzi mu bya gisirikare kuri uyu mujyi. Amakuru BBC kesha bimwe mu binyamakuru biri Goma aravuga ko ibi bice byombi bigenzurwa na M23. Ruhande rwa leta ntacyo ruravuga kugeza ubu kubirimo kuba ndetse n'ibiri kuvugwa ku mujyi wa Goma. Umunyamakuru wa BBC uri ku ruhande rw'u Rwanda ku mupaka wa Goma na Gisenyi aravuga ko ku mipaka yombi La Corniche na Petite Barriere imipaka isa niyegeranye, hari kunyura abantu bake cyane bahunga baturutse hakurya muri Kongo. Kuri iyi mipaka kuva ku munsi w'ejo ku cyumweru no kuri uyu wa mbere ahaciye abantu barimo abakozi b'umuryango w'abibumbye n'imiryango mpuzamahanga ikorera i Goma bahunguye umujyi berekeza mu Rwanda. Umunyamakuru Jean Claude Mwambutsa yagize ati hakurya haracyumvikana amasasu anyuzamo akiyongera ndetse mu kanya igisasu cyatuguye iruhande hafi y'umupaka wa La Corniche, abantu bahita bisanza. Hari amabisi yatanzwe n'u Rwanda biboneka ko yiteguye gutwara abantu b'abanyacyubahiro bavuye i Goma. Ku ruhande rw'u Rwanda imipaka ijya muri Kongo irafunze ndetse ntawe uhegera, nta n'umuntu uva mu Rwanda ugana hakurya keretse gusa ari umunyekongo ushatse gusubira iwabo. Abavuye i Goma babwiye BBC ko M23 itaragera ku mupaka ku ruhande rwa Goma, ko ku mupaka waho hakiboneka abasirikare bake ba FARDC, ariko ko abakozi basanzwe mu mupaka basa n'abawutaye bakagenda. Ku ruhande rwegera umupaka mu Rwanda hari ukwigengesera ko ibisasu bishobora gukomeza kuva hakurya bikitura mu Rwanda bikangiza, ibishobora kuba byatumye amashuri amwe namwe ari hafi ategeka abanyeshuri gusubira iwabo mu kwirinda. Bamwe babonetse mu nzira barimo gutaha. Tukiri ku makuru avuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, i Goma imfungwa zirenga 4,000 zatorotse muri gereza ya Munzenze.
Imfungwa 2400 zatorotse gereza ya Munzenze iherereye mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Video yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga iragaragaza imfungwa nyinshi zirukanka zisakuza. Kuri iyi gereza humvikanye urusaku rw'amasasu menshi, yanagaragara umwotsi mwinshi waho zasize zitwitse. Izi mfungwa zatorotse nyuma y'umutwe witwaje intwaro ya M23 utangaje ko wafashe umujyi wa Goma mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere. Izi mfungwa zitorotse mu gihe abarwanyi ba M23 bakomeje guhanganira n'abasirikare ba Kongo FDLR n'ihuriro rya Wazalendo mu bice bimwe na bimwe byo mu mujyi wa Goma. Ingabo nyinshi za FARDC zarambitse intwaro, zimwe zihungira mu kigo cy'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abimbye MONUSCO, izindi zihungira mu mujyi wa Bukavu zinyuze mu kiyaga cya Kivu, naho izindi zambuka ziza mu Rwanda. Gusa haracyari ingabo nke z'iki gihugu, abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bakomeje guhanganira na M23 muri ibi bice bagamije kwisubiza uyu mujyi. Haravugwa kandi ibikorwa by'ubusahuzi ku ruhande rw'iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Gereza ya Munzenze ifungiyemo benshi bakurikiranwe ibyaha byakorewe mu burasirazuba bwa Kongo, barimo n'abafatiwe mu bikorwa bitandukanye bihungabanya umutekano muri Goma. Narimbe babwiye rero ko abakozi ba MONUSCO batangiye guhungira mu Rwanda. Abakozi umuryango w'abibumbye barimo n'abari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoreraga i Goma basabye u Rwanda inzira ku mupaka wa Grande Barriere kugira ngo babone uko bava mu mujyi wa Goma muri kugenzurwa na M23 berekeza i Kinshasa. Ni nyuma y'uko izindi nzira zose zashoboraga kubakura muri Kongo zifunzwe na M23, harimo inzira yo mu kirere n'iyo ku butaka. Aba bakozi bari kumwe n'imiryango yabo. Mu gitondo cyo kuri wa mbere abambere bageze mu Rwanda bakirirwa i Rubavu, bamwe bakavuga ko batazi neza ikiza gukurikiraho. Umwe mu bakozi ba Loni binjiye mu Rwanda yavuze ko ku mupaka wa Kongo nta bashinzwe gucunga umutekano w'umupaka bahari, ku buryo nkaca imodoka ari ingufuri. Didier Tebonge umaze imyaka 10 ari umushoferi wa MONUSCO yabwiye ikinyamakuru Igihe ko mu nzira aho banyuraga babonye abasirikare ba FARDC nko ku bitaro bikuru ndetse n'ahandi. Uyu mugabo yavuze ko ku mupaka basanze hari abapolisi gusa ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bamaze kwakirwa mu Rwanda n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka harimo abakozi ba Loni bari guhabwa urwandiko buzuza ruriho ko bavuye i Goma bagiye i Kigali. Urwo rwandiko buri wese ashyiraho amazina yabo bari kumwe. Nyuma yo kuva ku mupaka abamaze kwakirwa n'u Rwanda bagiye kwerekeza mu mujyi wa Kigali, aho bose bahurira kuri Kigali Pele Stadium, nyuma bashyirwa muri hoteli zitandukanye mu mujyi wa Kigali. U Rwanda ruratanga ubufasha bwo kubakira no kubageza i Kigali, hanyuma ibijyanye n'amahoteli n'ibindi byitabweho na Loni. Byitezwe ko nyuma bagomba kwerekeza i Kinshasa. Abatuye mu murenge wa Rubavu bo basabwe kwitwararika. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu bwasabye abahatuye kwitwararika birinda gukora ingendo mu bice byegereye umupaka. Ubu butumwa bwatanzwe mu gihe mu murenge wa Rubavu hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo mu mujyi wa Goma hari humvikanye amasasu, M23 igihanganye n'igisirikare cya FARDC. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu Harerimana Blaise yabwiye abanyamakuru ko abatuye umurenge basabwe kwitwararika. Ati twitwararike cyane ku ngendo dukora, cyane cyane mu bice byegereye umupaka, kuko amasasu yo mu baturanyi ari ubwayoba ukaba ushobora guhura nayo. Uyu muyobozi yasabye abakora ibikorwa by'ubuhinzi mu bice byegereye umupaka kuba babihagaritse. Ati ibikorwa by'ubuhinzi mu bice byegereye umupaka birashyira ubuzima mu kaga. Turajya inama ko abahakorera mwategereza hakabanza hagatuza mukabona kubikomeza. Kirazira kumva haturikiye igisasu ukegera aho kivugiye, kuko abaturanyi bayarasa bashobora kuyerekeza aho uri. U Rwanda ntiruzarebera intambara iri ku mupaka warwo na Kongo. Mukurarinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Metre Mukurarinda yasobanuye byinshi byerekeranye n'intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo, umutekano w'u Rwanda ngo urinzwe neza kandi ko rutazicara ngo rurebere nubwo rushinjwa gukorana na M23. Kuba abayobozi ba Kongo bavuga ko bazakuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda ngo ntabwo byagakwiye kwibazwa ku mpamvu u Rwanda rwafashe ingamba z'ubwirinzi, nyamara ibikorwa by'igisirikare cya Kongo nabo bafatanyije birimo gukorerwa ku mipaka y'u Rwanda. Mukurarinda yabwiye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ati ubwabo bahora bavuga ko bazarasa u Rwanda, bavuga ko barwanya leta iyobowe na Perezida Paul Kagame. Hanyuma rero uragira ngo u Rwanda n'abayobozi barwo bayobowe n'umukuru w'igihugu n'umugaba mukuru w'ingabo bicare baturame. Ku kibazo cyo kuba intambara irimo kugenda isatira imipaka y'u Rwanda, Mukurarinda yijeje ko umutekano w'u Rwanda urinzwe, ariko ko abaturage bagomba kumvira ibyo abayobozi babo babasaba, baba abasivile cyangwa ba gisirikare. Ku kibazo cy'uko Kongo Kinshasa yategetse abakozi ba ambasade yabo i Kigali ndetse n'abo Rwanda bari basigaye Kinshasa gutaha bose, Mukurarinda avuga ko ibi bishimangira icyemezo cyari cyarafashwe cyo kwirukana ambasaderi w'u Rwanda muri Kongo. Avuga rero ko icyo gisubizo kitajya mu nzira yo gukemura ibibazo bihari bijyanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda avuga ko impamvu z'ikibazo zihari zizwi kandi ko zihora zisobanurwa, ariko ko atari zo Kongo ishingira ifata ibyemezo, kuko ngo hari amasezerano u Rwanda rwari rufitanye nayo mu guhahirana mu by'ubucuruzi, aho indege ya Rwanda yajyagayo, ariko ibyo byose irabihagarika. Mukurarinda avuga ko Kongo ihindaguranya imvugo ku kibazo cya M23, kuko hari aho yemeza ko uyu mutwe ugizwe n'abanyekongo, ku rundi ruhande ikavuga ko M23 itabaho ahubwo ari u Rwanda rwitwikira uwo mutaka, ariko ngo ibyo abantu bose barabyumva bakagira uburyo babyitwaramo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda avuga ko umubare munini w'abantu bambuka baza mu Rwanda atari impunzi, ahubwo ari abasanzwe bakora ingendo hagati y'ibihugu byombi, bakaba bagaragara ku bwinshi ku mupaka wa Grande Barriere bitewe n'uko kuri Petite Barriere yafunzwe. Gusa ariko ngo aho imirwano itangiye gukara muri Goma, umuntu wese ushinzwe mu buryo buziguye cyangwa butaziguye ibijyanye n'impunzi mu Rwanda ari maso kugira ngo mu gihe yagize uwaza yakirwe.
Mu yandi makuru, abadepite bagiye kujya mu baturage kugenzura ibirebana n'imibereho myiza ndetse n'iterambere. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite yatangaje ko abadepite bagiye gusura abaturage mu bice bitandukanye by'igihugu mu rwego rwo kugenzura ibirebana n'imibereho myiza y'abaturage ndetse na gahunda z'iterambere. Ni igikorwa cyatangiye tariki ya 26 kikazasozwa ku itariki ya 3 z'ukwezi gutaha mu ntara, mu gihe mu mujyi wa Kigali bizakorwa hagati y'itariki 8 n'9 z'ukwezi kwa kabiri. Biteganyijwe ko abadepite bazagera mu ntara zose z'igihugu mu mirenge 200 itandukanye. Perezida w'umutwe w'abadepite Kazarwa Gertrude yavuze ko gusura abaturage bigamije impinduka nziza mu mibereho yabo. Ati twiyemeje kwegera abaturage bacu kugira ngo habeho impinduka mu mibereho yabo. Uru ruzinduko ruzadufasha gusuzuma uburyo gahunda za leta zishyirwa mu bikorwa uko bikwiye kandi zikagirira akamaro abaturage no kumenya hakeneye gukomeza kunozwa. Muri izi ngendo abadepite bazagirana inama n'abaturage n'abayobozi b'inzego z'ibanze kugira ngo baganire ku ngingo zirimo ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda, hibandwa ku kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Hari kandi kurebera hamwe gahunda zigenerwa abatishoboye, kwitabira gahunda zifasha abaturage kubona imari, amatsinda yo kwizigamira, ibibazo bijyanye n'amakimbirane mu miryango n'ingamba zihari zo kubikemura. Abagize umutwe w'abadepite bazasuzuma kandi uburyo ibibazo abaturage bagaragaje mu ngendo ziheruka byakemuwe. Uru ruzinduko ruje nyuma y'izindi zari zimaze iminsi zikorwa n'abasenateri bari barimo kugenzura ibirebana n'imikorere y'amavuriro mato. Hari ingendo kandi abadepite bagize amakomisiyo atandukanye mu Nteko Ishinga Amategeko bari bamaze iminsi bakorera hirya no hino mu gihugu. Mu karere ka Muhanga, umuturage arashinja mugenzi we kumugurisha inzu iri mu ngwate. Ukurikiye Yezu Bertin umaze icyumweru mu ihema n'umuryango we yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko yimuwe mu cyanya cy'inganda mu murenge wa Nyamabuye, ahabwa ingurane ku mitungo ye yari ahafite, agura inzu ya miliyoni 5 zirenga n'Uwitonze Madeleine. Ukurikiye Yezu avuga ko amasezerano y'ubugure bayakoreye imbere ya noteri kuva icyo gihe kugeza ejo bundi banki musohoye mu nzu ataramenyeshwa ko inzu yaguze bayitanzeho ingwate. Ati Bank of Africa yantumyeho umuhesha w'inkiko ko inshaka kandi ko ngomba kuza nitwaje icyangombwa cy'ubutaka. Mpageze barakinyambura bambwira ko inzu ndimo ari umutungo wayo. Ukurikiye Yezu avuga ko yihutiye kurega Uwitonze Madeleine, baraburana aratsindwa, ahabwa igihano cy'amezi 6 asubitsemo umwaka umwe. Urukiko rumutegeka ko agomba kwishyura umwenda wose abereyemo banki. Uyu muturage aribaza impamvu urukiko rwanzuye ko Uwitonze yishyura banki ku mitungo ye iherereye mu karere ka Ruhango ndetse n'igice cy'ubutaka atagurishije, akaba arimo araryozwa amakosa yakozwe n'uyu Uwitonze. Uwitonze Madeleine abajijwe kuri iki kibazo yaruciye ararumira kuko yabuye ubutumwa bugufi iki kinyamakuru cyamwohereje na telefone igendanwa atigeze yitaba. Meya w'akarere ka Muhanga Jacqueline Kayitare avuga ko nta makuru bari bafite y'iki kibazo cy'uyu muturage. Ati turamusaba kwegera umuhesha w'inkiko w'umwuga kugira ngo harangizwe urubanza kuri iyo mitungo iri mu Ruhango. Kayitare avuga ko mbere y'uko Ukurikiye Yezu yegera umuhesha w'inkiko w'umwuga agomba kubanza kugeza ikibazo cye mu nzego z'ibanze zaho uwo mutungo uri bakamufasha. Umuyobozi w'ishami rya Bank of Africa mu karere ka Muhanga Itiaremye Jean Bosco avuga ko ntacyo yabivugaho kuko atari umuvugizi w'urwego. Bamwe mu baturanyi ba Ukurikiye Yezu Bertin barenga iki cyemezo banki yafashe cyo gusohora uyu muturage mu nzu, bakavuga ko banki yakagombye gukurikirana Uwitonze Madeleine kugira ngo hashyirwe mu bikorwa umwanzuro w'urukiko. Umwenda banki ivuga ko Uwitonze ayibereyemo byatumye ifatira icyangombwa cy'ubutaka cy'uyu muturage ikanamusohora mu nzu ungana na miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, ukaba uvuye kuri miliyoni 1.5 yamubaragaho umwaka ushize 2024. Mu kanya aya makuru turayakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, abasirikare benshi ba FARDC bemeye kuyamanika bishyikiriza MONUSCO. Nyuma yo kumva umuhamagaro wa M23 no kubona nta yandi mahitamo kuko urugamba rwabananiye muri Goma, abasirikare benshi ba FARDC bemeye kuyamanika bishyikiriza MONUSCO n'intwaro zabo n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Umutwe wa M23 wo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere wemeje ko wigaruriye umujyi wa Goma. Ku bufatanye na MONUSCO muri Goma habayeho kumenyekanisha, kwambura intwaro no gushyira hamwe abasirikare ba FARDC na Wazalendo bemeye kuyamanika nk'uko byasabwe na M23 mu rwego rwo koroshya kugenzura uyu mujyi nta nkomyi. Ku rundi ruhande aba FARDC batahisemo ibyo, bahisemo kwishyikiriza ingabo z'u Rwanda ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, babanza kugenzurwa intwaro zabo ndetse bashyirwa hamwe. Abakozi b'amashami atandukanye y'umuryango w'abibumbye nabo bakomeje kwerekeza mu mujyi wa Kigali aho bose bahurira kuri Pele Stadium, nyuma bashyirwe muri hoteli zitandukanye mu mujyi wa Kigali bakazava berekeza i Kinshasa. U Rwanda nirwo riri rubafashe kubakira no kubageza i Kigali, hanyuma ibijyanye n'amahoteli n'ibindi byitabwaho na Loni hamwe na MONUSCO. Naho Burundi bwashenguwe nuko M23 yafashe Goma. Guverinoma y'u Burundi yagaragarije akanama k'umuryango w'amye gashinzwe umutekano ko yababajwe no kuba umutwe witwaje intwaro wa M23 warushije imbaraga ingabo za leta zarindaga umujyi wa Goma. Ingabo z'u Burundi zimaze igihe kirenga umwaka zifatanye n'iza FARDC n'imitwe wa Zalendo, umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abacancuro b'abanyaburayi mu kurwanya M23. Abarwanyi ba M23 baherutse kwirukana ingabo z'u Burundi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru zihungira mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Zimwe muri zo ntizishaka gusubira ku rugamba. Mbere yuko Goma ifatwa mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere, ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye Zefiri N'Imana Iratanga yatangaje ko uyu mujyi ugiye kubamo akavuyo.
uyu mudiplomate yabwiye abahagarariye ibihugu bigize aka kanama ati umujyi wa Goma ugiye kubamo akavuyo, yongeraho ko umutekano ushobora kuzamba mu karere kose Uburundi na Kongo biherereyemo. Ambasaderi Maniratanga yatangaje ko nta cy'akanama ka Loni gashinzwe umutekano kari gufasha leta ya Kongo ikomeje gutsindwa na M23, yongeraho ko itegeko rigenga ubusugire bw'igihugu riri kuvogerwa. M23 ifashe Goma nyuma yo gufata umujyi wa Sake ku itariki ya 23 z'uku kwezi. Abasesenguriye intambara baragaragaza ko n'umujyi wa Bukavu ushobora gufatwa, by'umwihariko haherewe ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Hagiye guterana inama y'abakuru b'ibihugu bya East African Community yiga ku kibazo cya Kongo. Perezida wa Kenya akaba ari nawe uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Dr William Ruto yatangaje ko abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango uri mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye guhura bafata umwanzuro ku kibazo cy'intambara kugeza ubu yamaze gushyira umujyi wa Goma mu biganza bya M23. Mu itangazo Ruto yasomye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere avuga ku bibazo bihungabanya amahoro muri Kongo, yavuze ko biteye impungenge zikomeye kuko ngo hari ibyago byugarije abaturage bitewe n'ibikorwa bya gisirikare birimo no gufunga ikirere cy'indege mu mujyi wa Goma. Perezida Ruto akaba avuga ko yaganiriye na Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, amagarira impande zose bireba guhagarika byihuse ibikorwa by'ubushyamirane nta yandi mananiza. Ati ndashimangira ko impande zose zifite inshingano yo gutanga ubufasha kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bigere ku baturage bari mu kaga, kandi nkangurira impande zombi gukoresha inzira z'amahoro mu gushakira umuti intambara. Nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndahamagarira impande zose zigize amasezerano y'amahoro y'u Rwanda hamwe n'abavandimwe banjye Perezida Tshisekedi na Paul Kagame, bombi twavuganye muri iri joro, kumva no gushakira amahoro abaturage bo mu karere kacu no ku muryango mpuzamahanga. Perezida Ruto avuga ko nyuma yo kugisha inama abakuru b'ibihugu bya East African Community bemeranyije ko bagiye guhurira mu nama idasanzwe mu gihe kitarenze amasaha 48 bagategura ahazaza h'akarere k'ibiyaga bigari. Perezida Ruto avuga ko umuryango wa East African Community witeguye gushimangira ubufatanye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC hamwe n'umuryango w'abibumbye mu gukangurira impande zishyamiranye guteza imbere ibiganiro. Tuve muri aka karere tunyarukire muri Komore, aho Perezida Azali Assoumani ahakana gushaka gusigira ubutegetsi umuhungu. Perezida wa Komore Azali Assoumani wageze ku butegetsi mu 1999 binyuze mu guhirika ubutegetsi kandi watsinze amatora inshuro enye mu gihugu cy'ibirwa byo mu nyanja y'Ubuhinde kuva mu 2002, yahakanye ko ateganya guha umuhungu w'ubutegetsi. Mu mpera z'icyumweru gishize Azali Assoumani mu ijambo yagiye ku bamushyigikiye ku kirwa cya Moheli yagize ati nzashyiraho umuhungu wanjye ngo ansimbure nk'umukuru w'igihugu n'ishyaka. Cyakora mu itangazo ryashyizwe ku rubuga rwabyo rwa Facebook, ibiro bya perezida byavuze ko ibyo bitavuze ko ashaka kuzaha ubutegetsi umuhungu we Nour El Fati. Iri tangazo rigira riti guverinoma yifuza gushimangira ko nta na rimwe Perezida Azali yavuze ku bijyanye no gusimburwa n'umuhungu we Nour El Fati nk'umukuru w'igihugu, ahubwo yavuze ku mwana uzamusimbura, azi ko ari akamenyero muri Komore kuvuga ko umuturage wese ari umwana bitabaye ngombwa ko avuga uwo mu rubyaro rwe. Iri tangazo rigaragaza ko perezida yari yaranze na mbere igitekerezo cyo kuzasimburwa n'umuryango, kandi kuzamusimbura agomba guturuka muri Anjouan, kimwe mu birwa bitatu by'ingenzi bya Komore. Hakurikijwe itegeko nshinga rya Komore ngo umwanya wa perezida ugomba gusimburanwaho n'ibirwa bitatu buri myaka 10. Naho muri Korea y'Epfo, Yoon wahoze ari perezida arashinjwa kwigomeka. Yoon Suk Yeol uherutse kweguzwa n'inteko ishinga amategeko ku mwanya wa perezida wa Korea y'Epfo arashinjwa kwigomeka nyuma yo kugerageza gushyiraho ibihe bidasanzwe, bigakekwa ko byari bigamije guha inzego z'umutekano ububasha bwo gufunga batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Tariki ya 26 z'uku kwa mbere nibwo inyandiko y'ibirego ishinja Yoon kwigomeka yatanzwe n'ubushinjacyaha, ikaba inakubiyemo ibindi byaha ashinjwa birimo kurwanya inzego no gukoresha ububasha mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nyuma y'uko tariki ya 25 z'uku kwa mbere urukiko rw'Iseul rwanze icyifuzo cyo gukomeza gufunga Yoon, aho basabye ko abashinjacyaha bagomba gufata icyemezo cyo kumushinja cyangwa kumurekura bitarenze kuri uyu wa mbere tariki ya 27. Ubusanzwe muri Korea y'Epfo kwigomeka bihanishwa igifungo cya burundu cyangwa urupfu. Cyakora igihano cy'urupfu ntabwo kigikoreshwa cyane dore ko hashize imyaka myinshi kidakoreshwa. Na Amerika yahagaritse kongera umusoro ku bicuruzwa biva muri Colombia. Leta z'Ubumwe za Amerika zahagaritse umusoro wa 25% ku bicuruzwa byose bituruka muri Colombia nyuma y'uko icyo gihugu cyemeye kwakira abimukira boherejwe n'indege za gisirikare bavuye muri Amerika. Colombia yari yanze kwakira abimukira inshuro ebyiri zose, ivuga ko itakwemera kubakira mu ndege za gisirikare nk'abanyabyaha, ahubwo igashaka kubakira mu ndege za gisivile. Cyakora ibi byarakaje Perezida Donald Trump wa Amerika itategeka ko ibicuruzwa byose bituruka muri Colombia byinjira muri Amerika bishyiriweho umusoro wa 25%. Impande zombi zakomeje ibiganiro biza kurangira Colombia yemeye icyo cyemezo cya Amerika ndetse ivuga ko yiteguye kwakira izi ndege nta mananiza, biza gutuma Amerika ihagarika icyemezo cyo gushyiraho uwo musoro. Ibiro bya Perezida wa Amerika White House byavuze ko yari intsinzi ku ngamba za Trump zo gukura abimukira muri Amerika.